Večeras sa nama je profesor Tomislav Longinović, profesor doktor sa univerziteta u Viskonsinu. On tamo predaje slavistiku i ima jedan interesantan kurs posvećen vampirologiji. Njegova predavanja redovno posećuje 300 studenta i s obzirom na tu brojnost, njegov kurs je najpopularniji na tom univerzitetu. Evo, ja ću sada prepustiti našem uvaženom gostu mikrofon i nadam se da ćete uživati večeras u ovom predavanju. Hvala vam. Hvala, Dražo. Ne znam sad da li me čujete, ja mislim da možete me čujete bez mikrofona. Dobro je da su nas smestili u podrum, pošto je adekvatan prostor vampirologije, da smo negde u podzemlju. Pomerim. I hvala vam svima što ste došli i hvala Draži na pozivu. I volao bih u stvari prvo da otvorim ovo predavanje, pošto se zove Legenda o besmrtnosti, ja bih želeo da ga otvorim jednim malim osvrtom o fantastičnoj književnosti uopšte, to će biti prvi deo predavanja, o teoriji fantastike. Onda drugi deo predavanja će biti posvećen kulturno-istorijskom kontekstu legende o vampiru i legende o besmrtnosti, a treći će biti neka vrsta pregleda mog rada i mojih istraživanja na ovu temu. Pre svega, ajde da počnemo od te legende o besmrtnosti i fantastičnoj književnosti. Kao što znate, fantastika dolazi od starogrčke reči fantastikos, fantazein, što znači učiniti nešto vidljivim. Ali učiniti vidljivim znači učiniti svet koji inače nevidljiv vidljivim. Znači, predstaviti ono što se ne može sagledati golim okom. Znači, na neki način približiti putem jezika, naročito kada je u pitanju književnost, nešto čitaocu što inače nije dostupno. Tako da, u principu, fantastična književnost se zasniva na autonomnosti i književnosti same, u odnosu na zahteve stvarnosti, naročito mimetičkog odnosa prema pojavnom svetu. Znači, fantastika se odnosi prema materijalu koji samo pisanje može da stvori, oslanjajući se na usmeno predavanje, na priče iz davnina, na bajke i na mitove. Znači, ono je u svojoj samoj suštini nemimetičko, ono se ne odnosi na stvarnost kao takvu, ne pokušava da je na bilo koji način imitira, nego na osnovu datih književnih prosedeja pokušava da stvori jednu sliku koja nije dostupna čulima kao takva. I ja bih se osvrnuo u početku samo na tri osnovne teorije fantastične književnosti, ima ih naravno mnogo, ali ja ću spomenuti samo tri. I celo predavanje u stvari želim da se kreće kao neka vrsta istraživačkog predavanja, nečega što ću vam predstaviti kao probleme, ne kao definitivne odgovore i nešto što možemo kasnije u diskusiji da ponovo otvorimo. Jedan od najpoznatijih i najvećih teoretičara fantastike je Cvetan Todorov, Bugarin koji je ostvario svoju književnu karijeru naravno u Parizu. I on je dao prvu definiciju fantastike kao teorijskog žanra u okviru strukturalizma. I on je naravno pokušao da napravi klasifikaciju fantastičnih priča na osnovu tri žanra i tri pristupa materijalu koji se oblikuje. Ono što je on nazvao
La Merveilleuse, znači čarobnog ili volšebnog odnosa prema stvarnosti, da je priča sama po sebi nije bazirana u stvarnosti, već jasno ukazuje na svoje bajkovito poreklo, ne pokušava nikakvu vezu sa stvarnosti i mi smo odmah shvatamo da je u pitanju nešto što je izmaštano potpuno. S druge strane, on postavlja nešto što on naziva l'étranger, što je prevedeno na engleski kao the uncanny, a verovatno bih na srpski to preveo kao začudno. To su priče koje mogu na kraju svom da imaju stvarno objašnjenje, ali su zasnovane na nekom začudnom odnosu stvarnosti, na perverziji, patologiji, svemu što odskače onog što je uobičajeno. Ono što Todorov smatra pravom fantastikom, u pravom smislu te reči, je oklevanje između ova dva pola koje sam upravo pomenuo. Znači, prava fantastika dovodi do oklevanja u čitaocu i on ne može nikako da razreši tu situaciju, da li je nešto što je upravo pročitao moguće objasniti stvarnim uzrokom ili ne, da li je to ima neki volšebni ili čarobni status. I taj odnos prema stvarnosti, fantastičnoj stvarnosti, on smatra kao definiciju koja je naravno zasnovana na samom iskustvu čitaoca. Ima mnogih kritika ovog pristupa, naročito njegovo psihologiziranje povodom onoga što je on nazvao l'étranger, uncanny, koje se u stvari odnosi na Freuda i Freudovu teoriju Unheimlicha i zbog toga ga je kritikovala najviše Irene Bessière, koja je isto francuska teoretičarka fantastike. Ona govori o tome da je fantastična književnost ta koja lišava priču svog istorijskog konteksta i značenja. Pa je zato i prva preteča na neki način postmodernih prosedea u književnosti. Znači, fantastika nije simptom nekog bekstva od stvarnosti, nekog povlačenja od realnog, već način da se konvencionalna značenja preispitaju, da se podriju, da se dekonstruišu. Ona smatra da se na taj način preko književnosti stvarnost otvara i podvrgava višeznačnim tumačenjima, mnogostrukim perspektivama, čime se osvežava opažanje onoga što smo smatrali uobičajeno. I na taj način ona se približava ruskim formalistima u tom objašnjenju. Jedna anglosaksonska teoretičarka, Rosemary Jackson, smatra da fantastika posreduje između onog što je Aristotel nazvao mimetičkim odnosom prema stvarnosti i volšebnog odnosa prema stvarnosti. Znači, mimetičko se naravno odnosi na narativne postupke koji pokušavaju da podražavaju spoljašnju stvarnost. A volšebno se odnosi na svet bajki, mitova, magije, alternativnih svetova koji nam nisu dostupni. I fantastika na izvestan način ide između ta dva sveta i pokušava da nam jedan i drugi učini dostupne. Sada bi se osvrnuo malo o ovoj glavnoj temi istorije i legende o besmrtnosti, predavanje koje je najavljeno pod ovim naslovom. Potraga za besmrtnosti je jedna od, naravno, pratioca ljudske civilizacije od samog svog početka. Od epa o Gilgamešu znamo da je osnovna narativna struktura epa o Gilgamešu potreba za cvetom besmrtnosti i da se od njega pa nadalje taj jednostavno narativni postupak provlači kroz gotovo sve velike narativne i verske pristupe stvarnosti. Za nas je naravno najbliže nam je hrišćanstvo, gde se večni život pojavljuje kao neka vrsta obećanja boljeg života, boljitka za one koji se zlopate u ovome svetu, da će besmrtnost doneti nešto sa druge strane. I u tom srednjovekovnom režimu značenja besmrtnost duše se ostvaruje uvek na nekom drugom svetu koji nije prisutan u direktnom čulnom svetu opažanja. I možemo reći da je tokom ovog srednjovekovnog režima
pisanje kao takvo je uvek striktno pod nadzorom različitih institucija, naravno crkve u prvom redu. Ono što se predstavlja kao model besmrtnosti je, znači, vaskrsenje Hristovo, koje se predstavlja kao model za svakoga čoveka. I to je jedan od dominantnih diskursa koji, znači, ne važi samo za književnost, nego za čitavu kulturu u ovom periodu. Ono što se dešava u 18. veku, za vreme prosvetljenja, kada nauka lagano počinje da potiskuje veru kao dominantni diskurs o svetu i životu, je uvođenje novog režima značenja, gde nauka otvara mogućnost biološkog ostvarenja besmrtnosti. Pisanje se, naravno, sve više oslobađa nadzora i sve više se oslobađa vere kao takve i postaje sve oslobođenije. I na izvestan način deo besmrtnosti počinje da se pojavljuje kao hibrid između naučnog i verskog krajem 17. i početkom 18. veka. I u ovom periodu u kome se i pojavljuje prva moderna legenda o vampiru, vampir se ukazuje u stvari odjednom kao izvrnuta verzija uskrsnuća, vaskrsenja. Znači, besmrtnost se postiže kroz animaciju mrtvog tela, ali koja se sada predstavlja ne kao dobro, nego kao apsolutno zlo. I to je jedna od mojih hipoteza o kojoj možemo kasnije da raspravljamo. Književnost u ovom periodu takođe postaje sve više autonomna kulturna praksa, sve je više van konteksta nekog sponzorstva od strane ili aristokratskih mecena sa jedne strane, ili sve više rastuće građanske klase. I krajem 18. veka, kada se i fantastika u modernom smislu te reči pojavljaju. Tako da je vrlo zanimljivo da se fantastična književnost u stvari javlja kao jedan od vidova autonomnog književnog ostvarenja, načina da se književnost sama oslobađa od raznih vrsta nadzora socijalnih i verskih institucija. Ono što je zanimljivo je da se upravo u tom periodu pojavljuju prvi izveštaji o vampirizmu koji su zasnovani na susretu između zapada i istoka, koji se upravo dešavaju na Balkanskom poluostrvu. I to su susreti koji se u Svetom Rimskom carstvu, onom što će kasnije postati Austro-Ugarska, i novodoseljenih Srba koji su upravo izbegli posle Austrijsko-turskih ratova u Južnu Mađarsku i onom što kasnije postaje Vojna krajina, dolazi do kontakta između te dve civilizacije. U tom kontaktu Austrijanci primećuju da Srbi rade nešto veoma neobično, da to je da otkopavaju svoje mrtve i da ih probadaju kolcima. Oni jednostavno ne mogu uopšte da shvate šta se tu dešava i pokušavaju, šaljući svoje ekspedicije, da vide u čemu je stvar. I oni šalju, to je zanimljivo, uvek šalju svog sveštenika, šalju bricu, koji je u stvari doktor, i šalju ćatu, koji je u stvari zapisničar, kako bi se to rekao. I onda prvi izveštaj o vampirizmu se pojavljuju u bečkoj štampi na samom početku 18. veka, i od tih prvih izveštaja i tih prvih susreta između Austrije sa jedne strane i Srbije sa druge, u najužem smislu, počinje da se stvara ta fabula jednostavno o vampirima. Znači, ono što oni naravno ne znaju je, kada pitaju Srbe zašto oni to rade, oni kažu da je u selu postoji vampir koji izaziva kugu. I da oni upravo zbog toga, zbog kuge koja se pojavila u selu, to rade, jer oni smatruju da je vampir taj koji je uzročnik tog oboljenja. Znači da je medicinska miskoncepcija taj materijal za, ono što Šklovski naziva, materijal za siželjno oblikovanje, koji će kasnije književnost preuzeti kao figuru i trop, koji će se kasnije obrađivati u gotskoj književnosti tokom celog 19. veka, eksplodirati u Evropi kao jedan od, u stvari, najvažnijih žanrovskih kako bi se rekao, ekspresija, izraza gotskih književnosti.
Sad, moj doprinos načinu na koji se ova legenda o vampiru i legenda o besmrtnosti objašnjava je izražena kroz 3 narativne paradigme koje sam ja pokušao da svedem i koje se ne odnose samo na književnost, već na svaku vrstu govora o tajanstvenim i neobjašnjivim fenomenima poput vampirizma. Prvo od njih je naravno volšebna paradigma, koja je svojstvena pristupu svetu koji se zasniva jednostavno na veri i na magiji. I postoje 2 osnovne logičke operacije koje su ovde uključene. Prvo, vremenska blizina, 2 fenomena se tumači uzročno-posledično. Naprimer, smrt neke marginalne osobe u selu, samoubice, usamljenika, nasilnika, obično, se povezuju sa pojavom epidemije neke bolesti. Naprimer, kuge u 17. veku, koju sam već naveo. Znači, vampir se pojavio i izaziva bolest. Tako da, jednostavno, to je tumačenje koje se u početku u tom svetu sujeverija vezuje jedno za drugo i stvara se uzročno-posledična veza između 2 fenomena koja okupiraju jednostavno isti vremenski kontinuum. Drugi logički moment je takozvani izomorfizam, nešto što je isto karakteristično za simpatetičku magiju, a to je da 2 pojave ili 2 fenomena ili 2 osobe ili 2 predmeta koji imaju slični oblik se dovode u istu vezu upravo zato što imaju sličan oblik. Naprimer, verovanje u vampira koji leti kroz vazduh povezuje se sa moljcem ili slepim mišem koji može da se leti i pomera se s mesta na mesto, noseći u sebi zlo, dušu vampira, i tu se stvara i ta ideja o pomagačima zloduha kao što je vampir. To bi bila, znači, prva ta volšebna paradigma. Druga paradigma je racionalna paradigma koja je svojstvena na jednom naučnom pristupu svetu, ona koja je dominantna i opšte prihvaćena danas. I ona se zasniva na principima kauzalnosti, uzročnosti. Znači, vampirizam se objašnjava, na primer, leševima koji se ne raspadaju zbog baznog zemljišta u kome su sahranjeni. Zato su leševi vampira uvek smatrani za dobro očuvani. I smatra se da oni forenzičari koji ispituju fenomen vampirizma, kao Paul Barber, na primer, smatraju da je to osnova vere u vampire, jednostavno neraspadanje leševa koje onda stanovništvo smatra za vampire. Drugi, naravno, pored kauzalnosti je teleološko objašnjenje, svrhovitost. Znači, i to je obično karakteristično za antropologiju, za etnologiju. Na primer, svrha sujeverija je da se otkrije neki zlobni pokojnik koji postaje vampir, kako bi se učvrstila zajednica nekim ritualnim nabijanjem na kolac, izborom neke određene žrtve, koja će doprineti tome da se taj koji izaziva zlo u zajednici izdvoji, da se on označi kao zlotvor i da se jednostavno na taj način zajednica očvrsne na taj način. I treći pristup, ono što bih ja nazvao nomadskom paradigmom, koja je svojstvena umetničkom pristupu stvarnosti i ona koja se kasnije javlja kroz gotičku književnost, je vezana za neke nove, vrlo moderne fenomene koji postaju sve učestaliji tokom 17. i 18. veka i deo masovne kulture, nisu više deo samo aristokratske. Naprimer, putovanje ili sam pokret. U prvim vampirskim pričama koje se javljaju, uvek se putuje, obično na istok ili na jug, gde se sreće kulturni drugi u obliku krvoločnog vampira. Tako da tu imamo jedan, moglo bi se reći, orijentalistički ili balkanistički pristup. Znači, zlo uvek nije na zapadu ili u samom centru Evrope, nego uvek na njenom istoku ili na njenom jugu. I to je jako zanimljivo u ovim svim pričama u 18. i 19. veku. Drugi princip je kontakt i prevođenje, uzajamno prevođenje između različitih kultura. Vampir se uvek pojavlja u zonama intenzivne kulturne hibridizacije, gde se nacionalne paradigme preispituju i prestaju da budu validne. Znači, uvek
se vampir pojavljuje na nekoj granici, na nekim granicama. Uvek je on taj, ne samo što je na granici života i smrti, nego i granici između jedne i druge nacionalne kulture. Tako da upravo zato Balkan, koji je zona intenzivne kulturne razmene i intenzivno ono što ja zovem kulturnim prevođenjem, idealna zona za stvaranje ovih priča o zlu. To je naravno priča o tome da je drugi uvek taj koji nosi zlo, dok ono što je vezano za identitet je uvek vezano za dobro. I naravno to je jedan od osnovnih psiholoških i kulturoloških mehanizama koji operiše kasnije i u nacionalizmu. Za ovaj posljednji nomadski princip karakteristične su kontraintuitivne veze, mešanje žanrova. Naprimer, kasnije u filmu imamo konstantnu potragu za novim narativnim elementima koji će obogatiti žanr koji postaje sam po sebi već dosadan, jer se uvek dešava isto u svim gotskim pričama. Uvek dolazi do vampira koji vas uplaši, koga na kraju uvek probodu kolcem. Tako da u seriji Sumrak, koja je toliko poznata od Twilight na zapadu, imamo sad vampire koji odjednom u Americi igraju bejzbol. Ili vampiri koji sisaju krv kroz kosu kao meduza. Mešanje antičkog mita kroz science fiction u nekim pričama iz 50. godina u Americi. Znači, to je postupak iznalaženja novih pripovedačkih postupaka kroz uvođenje vanžanrovskih elemenata, koji nisu svojstveni za žanr, koji bih ja nazvao nomadski. Evo, sad bih vas, pozvao bih se u stvari sad na jedan primer, a to je priča koja možda i nije baš mnogo poznata i baš sam je namerno izabrao, nije Dracula Bram Stokera, nije ni legenda o Savi Savanoviću, nego je priča Teofila Gautiera iz francuske tradicije, La Mort Amoureuse, koja je prevedena kao Clarimonda iz 1836. koja je vrlo jedan pregrejani narativni žanr, što bi se reklo, vrlo melodramatski, gde imamo apsolutno sve elemente o kojima smo do sad na izvestan način govorili, uz dodatak, naravno, erotskog i seksualnog, koji će postati sve više karakterističan za ovu legendu o vampirima kasnije. S jedne strane imamo Romualda, koji je sveštenik, i sa druge strane Clarimondu, koja je kurtizana. Znači imamo apsolutne kulturne opozite. Imamo čednost, koju oličava sveštenik, i promiskuitet, koji oličava Clarimonda. Znači imamo veru, sa jedne strane svet vere, i svet ploti, sa druge strane. On oličava svet stvarnosti, dok Clarimonda označava svet fantazije. Naravno, konflikt se događa kada Romuald sam po sebi doživljava rascep ličnosti posle susreta u crkvi sa Clarimondom, tokom njegove inicijacije u sveštenstvo. U trenutku kada on treba da se odrekne svetovnog na misi, ona se pojavlja iza njega i on osjeća hladnu ruku na svom ramenu i ona mu govori da pođe sa njim. Naravno, u katoličanstvu odnos sa ženom se isključuje za sveštenstvo i u tom trenutku Romuald doživljava veliki kolaps i ne zna više šta da radi sa sobom, jer shvata odjednom da se zaljubio. Iako ne zna u koga, pošto je njeno prisustvo vrlo eterično, tako bi se rekao. On počne da sanja vrlo čudne snove tokom noći i kaže: nisam više bio u stanju da razlikujem san od stvarnosti, niti da znam gde počinje san i gde prestaje stvarnost. Znači, ona paradigma o kojoj smo govorili na početku o Todorovu, da se ne zna granica između onoga što je stvarno i onoga što je isanjeno, je uvek u pitanju. I na kraju, naravno, Romuald odlučuje da sledi život iz svog erotskog sna, zaveden čarima Clarimonde, iako nastavlja da bude sveštenik. Onda, tokom njihovog odnosa, on odlazi u njen zamak i shvata jedne noći da mu ona stalno daje neke čarobne napitke i dok mu ih daje da ona u stvari ispija njegovu krv i da se tako u stvari održava u životu, da je ona vampir. I ovo sam namerno obrnuo, pošto su obično vampiri muškarci, ja sam sad obrnuo da vidimo kako to funkcioniše kada je vampir žena. I kada ga otkrije
kada on otkrije da ga ona drogira, on i dalje nastavlja da je dobrovoljno daruje krv, ne govori joj ništa, samo zarad svoje velike ljubavi i užitka prema njoj. Dok se naravno ne umeša njegov drug, stariji kaluđer Serapion, koji pokazuje tokom dana njemu mrtvo telo Klarimonde, koje je naravno potpuno očuvano u svom sarkofagu. I Serapion je poškropi svetnom vodicom, ona se pretvara u prah, ali nastavlja da ga proganja kao duh neostvarene ljubavi. Cela priča je ispričana od strane Romualda retrospektivno i on sad govori direktno čitaocu. Ja sam se oslobodio, da, oslobodio sam se vampira, ali nemoj, dragi čitaoče, to da uradiš, prati svoju ljubav do kraja. Tako da sad ovde uvodimo jednu novi moment, uvodimo, znači, moment toga da očuvanje sopstvenog ega, sopstvenog tela nije bitno, da je u stvari ta večna ljubav bitna i to je moment koji se, naravno, na zapadu mnogo više forsira nego u ovim našim krajevima gde, naravno, vampiri nisu uopšte vezani za takve prakse. Ono što je karakteristično za seksualnost na Balkanu je jedan vrlo zanimljiv slučaj iz doba Miloša Obrenovića, to je slučaj muža i žene koji su, u stvari ljubavnika i žene koji su ubili muža i onda bi se pod velom noći ljubavnik vraćao pokriven čaršafom ženi, jer nikako drugačije u selu to ne bi moglo, jer niko drugi ne vidi, naravno jer znamo da su nadzori u našim selima vrlo jaki, svi znaju sve. I koristili su naravno priču o vampiru da bi mogli da nastave svoj ljubavni odnos, ali su bili uhvaćeni u tome, momci sela su ga zgrabili i Miloš ih je oboje osudio na smrt i obesio. Tako da je vrlo zanimljivo kako se na izvestan način cela priča o vampirima i vampirizmu u stvari koristi kao pokriće za neke vrste ljubavnih odnosa koji nisu prihvaćeni. Tako da se takođe u Engleskoj za vreme Byrona reč vampir, koja je pisana ne sa i, nego sa y, koristi za homoseksualne odnose između dva muškarca. Tako da postaje kodirano za bilo koji oblik seksualne ili erotske prakse koji nije ustanovljen kao normativan. I sada počnem polako da privodim ovo kraju, a to je, počeo bih od Žorža Bataja i njegove poznate izjave da se sva literatura bavi zlom, a ako se ne bavi zlom, ona postaje dosadna i moralistička. I da je to u stvari ono što je sve, što nas sve zaokuplja oko ove čitave ideje o vampiru. I sa druge strane, malo sam govorio o seksualnosti, a sad bih više govorio možda o nasilju, koje vidim da je ovih dana jedna velika tema u Srbiji. Darwin pokazuje tokom svojih istraživanja da jednostavno dominantni gen pobeđuje, da postoji dominacija određenih vrsta jednih nad drugima i da se na izvestan način Drakula, koji se pojavljuje krajem 19. veka, pojavljuje kao izvesna figura koja je istovremeno ibermeš, načovek koji je bolji od ljudi, a druge strane kao parazit koji može da živi na račun drugih ljudi tako što im uzima krv. I to je vrlo zanimljiva pojava i ja bih je u stvari povezao sa socijalnim darvinizmom, sa Spencerom i njegovim tumačenjem, gde na izvestan način dolazi do apoteoze ovog diskursa da slabiji bivaju asimilirani od strane jačih radi daljeg rasta društva koje je zasnovano na principima industrijskog kapitalizma. I to je jednostavno ideja koja se promoviše od kraja 19. veka i koja sada sve više se širi celim svetom. Marks je tokom svojih pisanija i naročito u Kapitalu govorio da je vampir taj koji asimilira životnu snagu radnika kako bi uvećao svoje postojanje. On jednostavno koristi metaforu vampira da govori o tome kako kapital operiše. Tako da, na neki način imamo, ako dekonstruišemo mit o vampiru i pogledamo šta je iza njega, šta je iza te pojavne oblasti, vidimo da su u stvari u pitanju društveni odnosi koji su u tom trenutku dominantni i kako na izvestan način vampir predstavlja i odražava strahove i strepnje društva u određenom trenutku.
Krv se naravno pojavljuje ovde kao eliksir večnog života, nečega što smo već videli na početku u samoj ideji o Gilgamešovoj potrazi za besmrtnošću. Tako da se na izvestan način vampir i nacija povezuju jedan sa drugim, naročito u tom trenutku. Tako da moja istraživanja u mojoj knjizi Vampire Nation su doprinos analizi vampirizma kao takve metafore. Narativi nacije i vampirizma oboje koriste metafore krvi i tla. Znači, vampir postaje nesvesna dimenzija svakog diskursa o nacionalnom. Zato što nacionalno koristi uvek tu metaforu zajedničke krvi koja povezuje ljude na jednom mestu i tla, naravno, teritorije. A isto znamo da vampir kada putuje uvek uzima grumen zemlje i stavlja ga u svoj mrtvački sanduk. I naravno da bi se hranio mora da koristi krv drugoga. Tako da je zanimljivo kako taj diskurs nacije koji postaje oficijalni u tokom 19. veka, gotovo svuda, i postaje paradigma zajedništva, na izvestan način ima tu nesvesnu dimenziju koja je u stvari zasnovana na zlu i koja se odnosi u stvari na stalni sukob sa drugima, onima koji ne pripadaju zajednici iste krvi i koji ne pripadaju istoj teritoriji. Tako da je to vrlo zanimljiva priča koju naravno trebamo dalje istraživati. I sad bih postavio još jednu hipotezu za sam kraj, a to je Adornova i Markuzova hipoteza o takozvanoj represivnoj desublimacije. A to je ono što se dešava, ja mislim, u ovom trenutku. Sada i u stvari dominantni diskurs koji se dešava posle Drugog svetskog rata. Pošto je čitav diskurs od 18. veka na ovamo, diskurs o oslobađanju od tradicionalnih zabrana koji su vezani za agresiju i seksualnost, oni navodno kanališu ljudsku energiju u masovnu potrošnju koja je zasnovana na transgresiji različitih vrsta tabua. Naprimer, kroz diskurs o oslobađanju od tradicionalnih zabrana i kroz oslobađanje od tabua vezanih za agresiju i seksualnost, ljudi se u stvari kanališu u određene vrste životnih stilova koji ih potiču na transgresiju, ali u smerovima koji su direktno regulisani potrošačkim mentalitetom. Znači, oni mogu da se uklapaju u određene životne stilove. I ovakav vid sublimacije u stvari odvlači čoveka od političke akcije i svesti o kolektivnoj moći kroz spontano udruživanje. I to je vrlo lepo sadržano u jednom od pobornika ovoga pristupa, a to je Slavoj Žižek, u njegovoj knjizi Uživaju u sopstvenom simptomu. Znači, jednostavno, oduzimanje te političke agencije čoveku se dešava jednostavno kroz tu kreativnu desublimaciju. Ovo se jako dobro odražava u najnovijoj vampirskoj produkciji u filmovima, na primjer u ovoj seriji Sumrak ili Twilight, gde vampiri odjednom postaju dobri. I ako posmatramo vampire od samog početka, a oni su u početku vrlo odvratni, kod Vuka su oni opisani kao vrlo slični krpeljima, crveni, odvratni, debeli i tako dalje, dok kasnije u gotskim pričama koje sam pomenuo kasnije, oni postaju mršavi, lepi, zavodljivi i tako dalje. Tako da ta transformacija samog vampira, koji postaju sve zavodljiviji, sve lepši i sve bolji, je vrlo zanimljiva jer ona je na izvestan način simptom transformacije čitavog društva. Tako da, što civilizacija sama traži od nas da prihvatimo agresiju sve više, vampir postaje sve bolji i bliži čoveku, jer se kritička distanca prema pojmu društvenog zla sve više smanjuje. Tako da, što društvo više od nas zahteva da postanemo zli, vampir postaje sve bolji u kritičkim reprezentacijama. Tako da, na kraju bih završio hipotezom da evolucija vampira od onog koji je bio apsolutni drugi civilizacije do predstave o sebi kao protagonisti zla ovog sveta u kome živi. Hvala. Evo,
mogu ja da vas pitam ako imate pitanja, komentari, to neće onda da bude moderator, nego ja ću. Možete nešto da nam kažete o, mislim da ste vi o tome pisali, to prilično intenzivno, o vezi između Srba kao nacije i vampira, odnosno o izvesnoj vampirizaciji, monstruizaciji, satanizaciji Srba kroz tu metaforu vampirizma. Jeste, naravno, ja sam posvetio dobar deo knjige tome, ali naravno moj argument je dosta komplikovan, pošto u stvari fokus na Srbe, naročito tokom ovih poslednjih ratova, je u stvari da se oni jednostavno transformišu u univerzalne globalne vampire novog svetskog poretka. Međutim, kroz tu priču o Srbima kao vampirima novog svetskog poretka, u stvari oni koji pričaju tu priču se projektuju i govore u stvari o suštini samog nacionalnog. Znači, ono što oni postaju tako, ono što bi Freud nazvao screen memory, ne mogu sad da se setim kako bi prevod bio, oni su taj paravan na kome se u stvari projektuje sve ono što u stvari važi za svaki identitet u suštini. Ali onaj ko je dovoljno mali i ko nema dovoljno jak glas, u stvari uvek njegova predstava je ta koja dominira kasnije. Dok najveće kulture nemaju u stvari na izvestan način pojam o sopstvenom identitetu kao takvom, jer se njihov identitet uzima kao multi-identitet, ono što je norma i normativno. Dok se za, naravno, male narode uvek vezuju te ogromne transversivne narativne strukture, kao što je ova koju ste pomenuli. Ja imam dva kratka pitanja, pa bio da berite jedno. Prvo pitanje je u stvari vezano za to da li ste se vi bavili, na primjer, komparativnom analizom upotrebe motiva vampira u srpskoj književnosti, znači od 19. veka ka vamo i domaćem filmu. A druga stvar je ovo što ste rekli na početku da ste analizirali taj neki odnos prema vampiru iz tog nekog religioznog ugla, pa da li ste možda se bavili tim pogledom opet sa balkanskog dela, znači priča? A sad vidite. Pa, mislim, možemo da dotaknemo jedno i drugo. Ja sam, u suštini, u knjizi sam pisao dosta o Pekiću i njegovom pogledu na Evropu kroz njegovu knjigu Kako upokojiti vampira, koji je u stvari kritički pogled na čitavu zapadnu civilizaciju. Znači, on ide kroz celu filozofsku tradiciju, počevši od Platona i Aristotela, pa do Heideggera i Sartra, i on jednostavno tu celu filozofsku tradiciju reinterpretira kao način koji jedan čovek nalazi da muči i nalazi sve savršenije načine tehnološkog ubijanja drugog čoveka. Tako da sam taj motiv analizirao dosta podrobno. Ovo drugo pitanje što beše? Da li ste se možda nekad bavili time mestom motiva vampira na Balkanu u odnosu na zvaničan odnos crkve prema vampiru i prema smrti i životu? Jesam, radio sam upravo kod Vuka i kod Joakima Vujića, postojalo nešto, neki zapisi o tome. A to je, na primjer, raspara dva kaluđera o vampirizmu i veliki napor koji je crkva ulagala u to da se ne dozvoli vađenje tela iz grobova i probijanje kolcem. Zato što u stvari crkva je želela da održi svoju simboličku moć nad procesima života i smrti, naravno kroz hrišćanstvo. I ove neformalne radnje koje narod obavljaju uz svoju veru u starija božanstva i sujeverja koja potiču očito iz nekih starijih kodova, jednostavno nisu bila dozvoljavana. Tako da sam se otprilike time bavio i bavim se u predavanjima dosta. Nisam pisao, ali sam se bavio time kroz predavanja dosta. Ćao, Milana. Malo vode da popijem. Recite. Evo ja sam ovdje, možete samo da nam pojasnite da li je taj vaš kurs redovan koji držite na univerzitetu posvećen isključivo o ovoj temi ili je to samo nešto što se sporadično dotiče u odnosu na studije slavistike ili već kako to ide? Kurs sam po sebi je zasnovan na slavistici i bavi se ovom temom, zove se Vampir u književnosti i filmu.
ali kroz taj kurs ja u stvari pokušavam studente sve više i više da uvedem i koristim ga na neki način kao mamac da privučem studente studijama slavistike, pošto na ovom kursu ja predajem ima više studenta nego na celoj sveukupnoj slavistici zajedno. Tako da ja pokušam da njih onda kanališem u studije jezika i književnosti, naročito jezika koji se zove sa ova 4 imena koje sad imam, srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, i da na taj način, na izvestan način ih približim ovoj tematici Balkana. Tako da koristim jednostavno ovo kao neku vrstu marketinga, da ih privučem sve više i da se održi ta slavistika koja je sad sve više i više u ovom neoliberalnom restrukturiranju univerziteta pod opasnosti da je ukinu posvuda. Da li ste se bavili recepcijom i fenomenom vampira i u drugim zemljama, pogotovo slovenskim, kao što je u Rusiji, u Piri ili ne znam, kao sad na Vajasat Historiju, znači, kanalu često ima, gotovo svaki dan repriza ona emisija o Krumovu, Peškoj i onaj vampirici. Da li ste se time bavili? Jeste, pominjem skoro sve, to je bazirano na onoj latinskoj knjigi Masticazione Mortuorum, o žvakanju mrtvih, o ljudima koji su sahranjivani živi, pa su onda svoj mrtvački pokrov žvakali iznutra i onda su ih ljudi smatrali vampirima, tako da sam delimično posvetio tome deo kursa. Što se Rusa tiče, predavao sam priču ovu familija Vurdolaka od Alekseja Tolstoja, koja je zanimljiva pošto... Alekseja Tolstoja koji... Onaj koji je koji je bio... Da, koji je u stvari... Ne ono što je pisao Ajlitu, nego onaj drugi. I koji je u stvari... Zanimljivo je da je porodica u koja se, u stvari, priča se dešava u Moldaviji, ali porodica je srpska. Ali imena su onako više manje srpska, Zdenka i tako, više su hrvatska. Mislim, jako je zanimljivo kako u stvari ljudi zamišljaju Balkan i kakve pomeranje i greške čine. Mislim, isto kao sa Bram Stokerom koji je jednostavno pomerio Vlada Cepeša Drakulu iz Vlaške u Transilvaniju i tako dalje. Tako da imamo, tu radi jedna vrsta imaginarne geografije stalno, koja ja moram naravno da raščišćavam sa studentima, da im pokazujem te detalje, ne znam koliko Amerikancima to znači, jer oni onako vrlo malo znaju o istoriji, geografiji, čak i sopstvene zemlje, da ne govorimo o celom svetu. Dosta veliki problem. I Afrika Latinska Amerika. Ovo što je Sloba pitao je zapravo nešto, ja se bojam da ću postaviti moje pitanje, zapravo nije, ali se nadovezuje na neki način. Dakle, koliko ste vi lično, a koliko je Iko uopšte na engleskom izučavao upravo slovenske priče o vampirima? Dakle, da li postoji ikakva temeljna studija ili makar neki radovi koji istražuju to, jer tu se ne radi o pokoj nekakvoj egzotici ili nekakvom začinu, jer sasvim drugu simboliku ili vrlo značajne varijacije u značenju motiva vampira ima kada je to iz nekog anglosaksonskog sveca pa se projektuje tamo, a sasvim druga stvar kada je to srpski, poljski, ruski. Postoji jedna studija, Jan Perkovski je napisao jednu studiju koja se zove Slavic Vampire, slovenski vampiri, koja je ovako više lingvističko-antropološka, tako da kažem. Nije mnogo zanimljiva, on je pratio jednostavno priču o vampirima i beležio frekvenciju na koji se motivi pojavljaju gde, vrlo onako formalistički. Tako da nema mnogo interpretivnog bogatstva, ali ima puno podataka u toj studiji. Ali radio je književnosti, znači ne legende i folklor, nego književna dela. Književna dela, mislim da je malo, ali više se bavio ovim usmenim žanrovima nego književnim žanrovima. Zanimljivo je da je, na primer, sisanje krvi uopšte ne postoji kod Rusa i kod Poljaka. To je isključivo skoro vezano za centralnu i u Balkan, i za Balkan. Na primer, priča o onom paklenom obućaru
iz Slovačke. Mislim, ne znam da li znate, to je isto vrlo zanimljiva priča koji pretvara, na primjer, mleko u krv, kada se, mislim, to su sad, i koji dolazi i čuči ženje na grudine i tako dalje. Mislim, to su sad razne kao varijacije ovog more i pritiskanja ljudi od strane drugih ljudi. I naravno ova legenda o Jureu Grandu, koju znam da ti Dejane znaš pošto si posetio Kringu u Istri, gde opet imamo ovu zanimljivu vezu između seksualnog i vampirizma, gde je udovica Jura Grandea prijavila posle 16 godina da je muž maltretira svake noći, dolazi kao vampir, 16 godina pošto je umro. I to je opet zanimljivo, da li je sad to istina ili je neko drugi bio uhvaćen kod nje, pa se opet koristi priču o vampiru da bi se opravdala pred selom. Isto se često u pojavi vanbračne dece koristila priča o vampirima kao eto moj Mile dolazi kao povampirio se, a u stvari je, na primer, Steva tu bio, mislim, komšija. Tako da imamo razne ove varijante. Da se vampir koristi kao pokrić. Legenda o Juri Grandu je bazirana na priči nekakvog putopisca kome neko to sad pričao, pa sad pričali mi ljudi. A sasvim je druga stvar ova srpska priča gde su zvaničnici, zvanični predstavnici vlasti, crkve i koga sve ne došli i napisali taj izveštaj u kome su zaista zatekli neke stvari koje su na granici objašnjene. Možemo ih i racionalizovati, ali... Da, tačno, ovaj Valvazor je u stvari to načuo, to je tačno iz treće ruke možda zapisao o Juri Grandu, to je tačno. Ali doktorske disertacije? Doktorske disertacije? Ali doktorskih disertacija koliko hoćeš. I to sam zaboravio da kažem, mislim, zanimljivo da je prvo u stvari interesovanje za vampira između 1725. i 1740. bilo oko 30 do 40 doktorskih disertacija naučnih napisanih na evropskim univerzitetima o vampirizmu. Kao naučnom fenomenu i pojavi. Znači, pre nego što dolazi do ovog buma u književnosti i da kažemo tako, imaginarnim oblicima. Još jednom ja i neću više. Evo. Da. Samo bi se nadovezao. Pošto između ostalog ti me bavim na doktoratu, baš temom. Pa da, to je nemoguće da znate. Između ostalog baš idem po tim terenima, pa i Kringa i ostalo. I baš me interesuje da li ste se bavili pluralizmom, recimo, pogleda na to što je u stvari bila inspiracija Stokeru za Drakulu, pošto imate gomilu teoriju u Hrvatskoj imate gomilu teoriju da je Jure Grande, samo što je 1694. godina, imate naravno naše teorije kako smo mi inspirisali sve, imate teorije irskih pisaca po pomeni stvari, to uopšte nije Balkan, nego to je Irska, jer je stvari za Engleze i Irska ono što je Balkan za cijelu drugu državu Evrope, pa onda imate opet Rusiju i tako dalje, pa da ste se možda time bavili. Pa jeste, to je samo zanimljivo da je ta univerzalna priča o drugom, znači za Irska, Engleska, uvek postoji neki kulturni drugi i uvek se priča o vampiru može da se tu nadomesti, a mislim za Bram Stoker je zanimljivo, on je imao prijatelja koji je bio istoričar i on je preko njega u stvari iz britanske biblioteke dobio informacije o Balkanu koje on naravno onda interpretirao potpuno na neki svoj način. Ima neki konkretan razlog, mislim, zašto baš uz Rumune i Četnački, to je Mislim da je to baš upravo taj njegov prijatelj koji je bio istoričar koji se bavio Balkanom je njemu u stvari dao to da čita i onda je on naravno to što bi opet Školski rekao, to je bio samo fabula i materijal za siženo oblikovanje, onda je to naravno on preoblikovao kao što je to bilo u književnosti u nešto što je bila njegova naravno vizija, ali ono što je zanimljivo za Stokera je da on na izvestan način pokušava da napravi kontratežu viktorijanskom moralu tog doba u Engleskoj, koji je vrlo onako žestok režim protiv seksualnosti i da u stvari kroz te vampire i vampirice provuče priču o seksualnoj represiji na izvestan način. Još jedan od oblika je bio sredinom 19. veka varni vampir, to je bila petaračka literatura, bulevarska štampa koja je izlazila u obliku stripa na ulicama Londona, se prodavala za jedan penny. I to je u stvari bio prvi način da se, jedini način da se prikaže žensko telo koje je kao bilo poluobnaženo je bilo tako što je vampir napada. Znači uvek u nekoj pozi gde se vrši agresija nad ženom. Mislim što je opet dosta simptomatično za našu civilizaciju. Spitam, šta je
pošto neka se u literaturi seća da je to samo varijacija na istu temu, dok se, recimo, negde takva motivališno suprotstavljaju da su u filmu. Jeste, kod nas, mislim, se smatra da je kao čovek koji je za života vukodlak, kada umre postane vampir, to je kod Vuka, imamo taj podatak. Međutim, naravno, kasnije ta legenda se razvija, hibridizuje, poprima nove oblake, ove nomadske, dodaju se uža novi elementi i onda to, naravno, postaje sasvim nešto drugo. Ne, mogu sad. Nema problema. Ja sam htio da pitam, da li ste još u nekim drugim kulturama, mislim, Daleki istok, Afrika, nativne američke kulture, sretali slična neka bića koja se dižu iz mrtvih, sisaju krvi i slično? Ili je to samo simptomatično za ovaj naš ovde kraj? Da, u ovom modernom obliku, naravno, ovo što sam govorio, u ovom modernom obliku je dosta evrocentričan čitovnik. Međutim, naravno, priče o bićima koje uzimaju energiju i krv od drugih postoje u svim civilizacijama, od Tibeta, Kine, do Latinske Amerike, gde imamo Chupacabras, ili sisač koza, takozvani, koji se pojavljuju od meksičke granice pa sve do Perua. I sad je zanimljivo kada su pitali Indijance da opišu kako izgleda vampir, on izgleda kao Darth Vader, na primjer, otprilike, ima plave oči, znači da je direktno priča o Severnoj Americi i belom čoveku koji dolazi da eksploatiše njihovu zemlju. Tako da opet imamo tu kao političku dimenziju koja se javlja. A što se Afrike tiče, našao sam vrlo zanimljive priče o nečem što se zove Wazimamoto, to je neprevodiva reč i ja upravo sad pišem knjigu o kulturnom prevođenju i o neprevodivim terminima. A ovaj termin se odnosi na vatrogasce koji su vampiri. Kako sad to? Radi se o tome da, naravno, putem kolonijalne vlasti dolazi do toga da neki od Afrikanaca, naravno, sarađuju sa kolonijalistima i zaposleni su u njihovim službama. Jedni od njih su vatrogasci. Vatrogasci voze crvene kamione. Tako da, naravno, narod misli, pošto su kamioni crveni, da šta drugo nego da služe za to da kada nekoga uvuku unutra, vade mu krv. Onda ta krv, pošto je u Kongu su rađena etnološka istraživanja, onda ta krv se transportuje avionima u Belgiju, to je sad sve ovo nadrealne teorije narodne. I onda se tamo prerađuje u ove bombone za grlo, koje su isto crvene i koje se nazad prodaju Afrikancima. Tako da imamo u stvari ceo kolonijalni narativ onoga što se stvarno dešava, da kolonijalna sila dolazi u Afriku, eksploatiše njihove prirodne resurse, odnosi ih tamo i ima prodaje po mnogo skupljim cenama proizvode koji su naravno njihovi, mislim samo ih koristi, samo je naravno uvijeno u mitološku priču o vampirima, mislim, potpuno fascinantno. Dobro, ja sam u svakom slučaju mislio na ova naivna viđenja, kao, ne znam, kuga, Chupacabra i to. Bolesti. Da. Pa onda imate ovaj film Glad, Hunger, koji se pojavljuje, koji je metafora, sad više nije naravno kuga, nego je AIDS, mislim, i početkom 80. godina ovaj film u kom igra David Bowie i Catherine Deneuve, gde se cela priča sad premešta na modernu kugu, na SIDA. Tako da opet se isti tropovi, znači bolest se nekako povezuje opet sa vampirizmom. Meni je jako zanimljivo vaša hipoteza, odnosno simboličko ili semantičko povezivanje nacionalizma i vampirizma. Međutim, zanima me samo kolika selektivnost motiva zapravo ulazi u igru da bi se čitava ta teorija podržala. S druge strane, vi imate opet jednu početnu situaciju koja je vampir, recimo, u nekakvoj balkanskoj ili barem srpskoj kulturi uvek devijacija, znači on je devijantan tokom života, pa onda ostaje devijantan i nakon smrti. I na koji način bi onda čitava ta, u stvari, argumentacija mogla da se složi, da dođe do jednog tako
visokog uvida. Pa da, upravo baš zato što se takve stvari pojavljuju na marginama. U stvari, mislim, to je ono kao klasična dekonstruktivna tehnika. Znači, ti ne gledaš dominantnu kulturu, ne gledaš kako neko sa margine dovodi do toga da počne da puca cela struktura u sredini. Zato uvek uzimam marginalni fenomen i onda njega dovodiš kao logički do toga kako on razgovara sa tom centralnom hipotezom, baš ovo nacionalizmu. Kako je to na neki način, ono što bi se reklo, druga strana medalje, ono što se ne vidi, ono što je zakopano u nesvesno na neki način. Tako da ima tu, kako bih rekao, kao dosta psihoanalize, ali na neki možda novi način, kao lekanovski način. Ali sad ne mogu da ulazim u imaginarno simboličko i stvarno, ali mislim možemo i u to posle da uđemo. Mali. Kažete? Da li ste možda otpratili, da kažem, spuštanje motiva vampira u dečiju literaturu? Recimo u Nemačkoj je serijal Mali vampir, gde je Mali vampir dobar i veoma popularan. Kako funkcioniše u dečiju literaturu? Ne znam, mislim, konkretno ne znam ovaj primer, ali na primjer u američkoj popularnoj kulturi postoji ova serija Sesame Street, ulica Sezama, u kojoj se pojavljuje Count Chocula, grof Chocula, koji je kao grof Dracula, koji je isto dobar, koji je smešan i tako dalje. Tako da, ja mislim na izvestan način to funkcioniše sa raznim dečijim fantazmima, jer deca su, kao što znate, naročito do 4. 5. godine, opsednuta raznim vrstama strahova vezanim za raspadanje sopstvenog ega. Tako da ja mislim da se verovatno uklapa u te dečije strahove i da na neki način kada deca slušaju, i deca vole obsesivno da slušaju priče koje su strašne, upravo zato što to na neki način odražava njihove noćne strahove i noćne more. Tako da verujem da je to deo toga. Ali vam se ne čini da možda tu postoji nategnuta tržišna veza komercijalna između komercijalizacije vampira i toga. U Srbiji i Jugoslaviji je krajem 60-ih prikazivana ulica Sezam, dakle pre Maltečova i Norma, gotovo sa godinu dana zakašnjenja, i gledali smo je crno-belu, no međutim nije bilo grofa, ne znam da li se sećate za profesora. Da, to mislim da je kasnije, on je kasnije dodat. Da, ali dodat iz komercijalnih razloga je da su medijski atraktivan. Verovatno, međutim, ovaj ceo Sesame Street u stvari nije toliko komercijalan zato što je to deo ovog američkog javnog servisa. Ceo Sesame Street je u stvari napravljen da bi se deca koja ostaju kod kuće, koja i ne idu toliko u školu, i deca koje su po getima i tako dalje, da bi učila da broje, da čitaju i da pišu. Tako da nije toliko komercijalni, mislim baš konkretno vezano za ovu seriju nije, ne verujem da je toliko, jer oni pokušavaju u stvari kroz tu seriju da kao... Ovo je kao popkulturni fenomen koji je prisutan pa objašnjavaju deci ili ga kontekstualizuju. Da, možda. Thank you.